آداب خبر وستار سان اخ پرین کہاوت دب سن چھلن ننا عیز دو اکہ طرف یت زن افسر رات دو محنت کرت شہری سری نگر جٲزبہِ نظر بناونٕچ کوٗشش کران تتہِ لُکن تہِ یہ تشویش کہ یہ گوٚژھ نہٕ وۄنۍ بنُن تیُتھ کینٛہہ تپالہِ مظہر یتھ پتہٕ وقتس لگہِ سٲنی نظر لال چوکس منٛز یُس پٔتمیو کینٛژو رٮ۪تو پٮ۪ٹھ پہلے توڑو پھر جوڑو پھر جوڑو پھر توڑو پھر توڑو پھر جوڑو چلان چھُ تتھ آیہِ وۄنۍ آخرس اکھ حتمی شکل دن تو لکن برونٛہہ کن آو اکھ امیُک فیوچر ماڈل تھاونہٕ حالانکہ فی الحال وُنہِ یہ فوٹوس پٮ۪ٹھٕے مگر لُکن گٔے تسلا معٲفی دِیِو لُکن آیہِ تسلی لُکن بڑ بے صبری سان انتظار کہ کر بنہِ یہِ تِکیازِ ییٚتہِ تہِ کینٛہہ کٔشیٖرِ منٛز کینٛہہ بوٚڑ بنیو تیٚلہِ آو لُکنٕے بٔنِتھ آل کشمیر لیڈیز شاپنگ ایسوسیشنٕچ ترجمان میڈم رنگینی چھُ پننِس أکِس رنگیٖن بیانس منٛز امہِ فوٹوُک معٲفی دِیِو امہِ پروجیکٹُک خٲر مقدم کران ووٚنمُت کہ امہِ سۭتۍ نہ صرف بنہِ لال چوک خوٗبصوٗرت بلکہ تِمن مِلہِ شاپنگ کرنٕکۍ نوٚو تجربہٕ سۭتی چھُ تِمو ووٚنمُت the beauty is the diversity is the photo is the لال چوک is the مِٹھاے پھوٚل is the ٲسس منٛز is the لال چوک is the لال چوک بنین خوٗبصوٗرت بنین ہاوُن باوُن لایق بنین مگر جلدی بنین یہ أسۍ دعا کران فی الحال کٔرتو تُہۍ سٲری رٔلِتھ مِلِتھ یہ دعا کہ علی جان روڈس پٮ۪ٹھ یُس زن دوٚب اڑٕ لیوٚکھُے یِتھے پٲٹھۍ تِتھے پٲٹھۍ پٔتمیو دۄیو ؤریو پٮ۪ٹھ بنان چھُ بس سُہ گوٚژھ وۄنۍ بنُن جلدی بنُن